hlekani vayingiseri wamkana Lord FM makomba na kuhlekanisa kulonga ngisela stitches urko ika hlekana sikora na mutlim sumuruku na munhla siku ileri ya rabo 10 rangwetile ya ndzati lembe ba gidimri makumembiri ngwe nikhalanga pet matebola engwana risimato wa jimo hlangwa mashingirtano wa chachana makunela wandandadze akwamkela kana ko Afrika wa vulavula kulonga ngisela urko la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na wikuma ku audio streaming yamkana lonene.fm.co.za Babulavurili president vakombisa hila se nga ta fambisa so eka kusukisela mavhiki lawa mbirhi ya nga ta landzela kusukisela namuntlha laha ku nga ta ku vulavuriwa hi ku landzelela milawu leyi fambelanaka na alert level 2 se xiyimo i ku xivutiso i ku we matitwelo ya wewa ku na matitwelo ya ku hambanahambana ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta swilo swo fana na ti-curfew ku langutiwa na timhaka ta ku ankosini vanhu va nga hundzi 50 xivutiso hikokwalaho ka hina nkosini vanhu va fanele va nga hundzi 50 kuve a byaleni na swina mhaka kuve a kerekeni ku na nhlayo yo karhi kuve ku na swa muxakolo iminjhe kanje kusale yi nga koko nakoku hikokwalaho ka yini ku nga twananiwangu curfew kumbexani yi sungula hi awara ya 11 ya 12 kahle ku nga ri ka awara ya 11 ku endlela leswaku lava kota ku xavisa swakudya ka kumbe tindhawu leto dyela ka toho vanhu va kota ku ya xuxa kwalaya ku ze ku ba ma 11 sweswiya swakutani ya swivutiso leswi vanhu va nga na swo se hi te ta lava ku twa eka wehe muyingiseri wa mehe tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka mathebula dpl sabc.co.za era Afrika munghana i Twitter handle leyi u nga yi tirhisaka handle ka sweswo u ta hi bela riqingho ka 015 hi la ku bula na ndhawu le rihanyo Limpopo hi tlhela hi langutela ku bula na ndhawu le ya tidyondzo ta masungulo eGauteng leswi landzela eGauteng timhaka ta ku se sungula xiphemu lexa xa vumbirhi lexi langutanaka na timhaka ta ku tsarisiwa ka vadyondzi lava va sukaka ka tindhawu ta ku hambanahambana lava nga ta va kha va dyondza eGauteng haxawa ngopfungopfu ka grade 1 na le eka grade 8 hi ndlela yolese ku tsarisa kokoloko ku sungula namuntlha la ku tatwa ku Mabona va ri yini loko hi vuya vanghwini ya awara ya 1 kambe ke sweswi hi bula na tatana ni Shikwambani lava hi lava ku bula na vona hi languteka timhaka ta matshamele loko swi ta ka timhaka ta switirhisiwa eswibedhlele swa Limpopo leswiwani swi susumeta hikuva ku ri na muyingiseri loyi a ta tsakela ku lava ku tiva ku ri ku hetelela ku yisiwa ku yini amahlweni ngopfu loko ku langutiwe ka timhaka ta ku ka swibedhlele swa Giyani hi ndlela leyo ku tala ku va na swiphiqo swa ku va kumbexani ku langutiwe ka timhaka ta ku lembe na lembe ku vulavuriwa hi tintsuna mi nga rivali ku loko hi vulavula hi Giyani yi katsa na Malamulele i ndhawu leyi yi khumbekaka hi timhaka ta tinsuna Phalavurwa i ndhawu leyi khumbekaka hi timhaka ta tinsuna kambe minkarhi na nkarhi loko ku tshika ku te swivilelo swi ta swi ka swi langute a Limpopo a Khensani se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini a Khensani ku va koho ku tshama ku vulavuriwa hi timhaka ta swa tinsuna hi ndlela yaleyo na timhaka ta switirhisiwa na toho switirhisiwa swiswo swa ku fana na maphepha vutikoropi va nge ri swin'wana swa leswi swi kalaka loko i fike eswibedhlele hi ndlela yoleyo a hi sunguleni na tatana Shikwambani kambe ke hi nga bula na wena hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela tetiya ni nga ti xaxameta xin'wana xiviko ku nga hungule ri nga koho i timhaka ta leswaku xikombelo xa matsalani general wa ku va ku langutiwa hi vuntshwa ku yimisiwa ka yena ntirhweni swi fike swi khensa matsolo swin'wana swa leswi swi nga mahungwini muyingiseri wa munghana Lona FM kumbexani na we u nga lava ku angula eka mhaka yoleyo lava vulavulela ndhawu ya rihanyo Limpopo i tatana ni Shikwambani nhleka khalanga inhlikani leka vayingiseri hinkwavo va munghana Lona a khensa swinene tatana Shikwambani loko mi kume nkarhi wa ku va mi kota ku bula na hina eka nhlekano siku ra namuntlha kumbexani hi nga se languta ka timhaka leti hi nga mi rhambela tona a hi sunguleni le ka timhaka letiya ta n'wana loya a nga tswariwa agedeni hala Madimbo ni twa mi kha mi vika leswaku u hundze emisaveni kumbexani mi nga hetisisela swona na ku se ku endleka yini ku ya mahlweni loko xiyimo xi tetana enkomo haxi kunene hi ku pfumala nkateko n'wana loya u ve a hundza emisaveni endzhaku ka siku kumbe mambirhi endzhaku ka loko a ta va amukeriwa exibedhlele kumbe ta tsundzuka ku a boheke ku va a amukeriwa xibedhlele na mutswari hi mhaka ku a tswariwe a ri na ntiko wa le hansi swinene leswi vuriwaka extreme low birth weight
hi mhaka ku a tswariwe nkarhi wu nga se fika leswi rin'wana va nge ku na ti-premature so vana lavaya usually loko va tswariwa va hlayisiwa exibedhlele ku va kota ku phika weight mhaka ku va na ku hlaseriwa swinene hi mavabyi yo hambanahambana leswi va nge i vulnerability va vulnerable so unfortunately va amukeriwa exibedhlele siku ro sungula ivi siku leri landzelaka n'wana loyi a va a hundza emisaveni ya hi laha hi nga koho ku fikela sweswi ya kambe mutswari u va a tsundzuxiwa a kota ku tlhelela ekaya ku timhaka ta matswaleriwele ya yena swi nga va swi ve na xiave ka ku hundza emisaveni ka yena look for now a hi sila na vuxokoxoko byona byelebyo kumbe tsundzuka ku endzhaku loko mhaka leyi endlekile ndzawulo yi ve yi teka xiboho xa ku endla vulavisisi mara a ku ri before n'wana a hundza emisaveni eku sunguleni a hi lavi ku kota ku twisisa leswi nga va ku swi endlekise xiswona so xikopu xa vulavisisi xi ta boha ku khavhara na area liya mara lexi eka nkarhi wa sweswi hi nga teka hi nga vuli leswaku ku na connection kambe a hi leswi hi nga kota ku swi vula cause a hi na vumbhoni kambe leswi hi xi twisaka ngopfu i ku ku vulavula ntiyiso leswi vuriwaka vana lava nga na ntiko wa le hansi ngopfu hi xin'wana xa swilo swivangelo swa ku hundza emisaveni ka tincece eka ndzawulo ya hina leswi va swi vulaka ti-driving effects ta ku hundza ka tincece so ku fikela sweswi a hi se va na vumbhoni kumbe vuxokoxoko bya ku kombisa leswaku loyi a nga va a hundze emisaveni n'wana loyi hikwalaho ka xiyimo lexi a nga pepuriwa ehansi ka xona se mhaka ya n'wehe tanihi ndzawulo na ku endla vulavisisi na ku vona ku vatirhi van'we va nga va hoxe njhani xandla ku va xiyimo xi ze xi fika laha xi nga hetelela xi fike koho yi fika ku yona ya ha ri ku yeni mahlweni mara hi pfumela ku nga ri khale hi ta va hi ri na xiviko because ni ta tsundzuka ku hi ve hi yimisa entirhweni muongori loyi a ri in charge vusiku kumbe madyambu na vusiku ya swilo swi nga endleka hi matakuxa ya koho so ku ya hi mafambiselo swa matirhelo hi na ntsena masiku ku nga na 60 ya ku va hi yimisa munhu ntirhweni ivi hi heta hi vulavisisi hi vona ku yisa kwini mahlweni mara hi pfumela ku xiviko hi ka swi kuma ku nga ri khale ka xipano xa vulavisisi ku kota ku tiva leswaku goza leri landzelaka hi rihi no ha khetsa swinene tatana Shikwambani mina na n'wina hi bule ko tala ka nongonoko lowani hi timhaka ta ndzawulo leyi mi nga ka yona ni tshemba ku na mhaka leyi hi lava ku sungula yona sweswiwani a hi sunguli ku bula hi yona a hi sunguleni kwalani timhaka ta tinsuna a xibedhlele xa Khensani na swi tiva ku na vaaki va Giyani va nga va ri laha tinsuna kambe n'we tanihi ndzawulo a ku na kumbe a hi sunguleni la ka ku xiyimo xi njhani sweswi mi tiva yini n'wina hi xiyimo xa tinsuna xibedhlele xa Khensani loko ni ve ni ringeta ku kamba ku xiyimo xi nga va xi fambisa ku yini a Khensani mara ni ve ni kuma ku xiyimo xa tinsuna a hi lexi hi nga ku xi tlula tindhawu tin'wanyana mara ku twisisa loko hi nga na koho hileswaku mhaka ya ku fumigate yi le ku yeni emahlweni exibedhlele xa loko hi karhi hi vulavula na le ka tindhawu tin'wana hikuva nga ku ri nguva ya tinsuna yo leswi hi nghenaka ka yona ya ximun'wana ya ku va ku sasitana swimilana na hina mara kun'wana ti sungurile ku va ti va kona so lexi endlekaka i ku exibedhlele in general ni ve ni kota ku twisa ku a hi problem ya le Khensani ntsena ni ka swibedhlele swin'wana laha tinsuna ti va ku ti ri koho tindhawini teteleka swi koho swiphiqo leswi hi mhaka ku fana na n'we muhaxi loko mo va mi ri kaya kwala Giyani loko na madyambu mo va mi nga kumbe na nhlekani mo va mi pfule mafasitere swi nga endleka tinsuna ti va ti nghenile ndzeni kumbe na madyambu loko mo va mi pfuri mhaka ku ti koho in the environment so xibedhlele hi mhaka ya xiyimo matirhelo ya koho ngopfungopfu na le ka nkarhi lowu hi nga le ka wona ku laveka moya wo tala kumbe ku pfuriwa ngopfu ka mafasitere ku nghena moya wo tala swinene ku hi ndlela yin'wana ya ku lwisana na mavabyi ku fana na yo mhaka ya xitsongwatsongwana xa COVID-19 ku va ku laveka ventilation so hambiloko fumigation yi endliwile in all those things ku mhaka ku pfuriwa mafasitere swi endleka tin'wana ti nghena
eka tindhawu tin'wana mara a ko va mhaka leyi nga vula ku yi extraordinary ku tlula tindhawu tin'wana i ti-experience leti na le ka swibedhlele swin'wana nkarhi wun'wana ti va koko nkarhi wun'wana tintsona ka swiphemu swin'wana ti nga va ti va koho kambe ku tirhaniwa na to hi ndlela yeleyo a swi koteki ku nghenisiwa ku fana na leswi a swi ndliwe hina loko hi dyondza xikolo a Giyani College a ku ndliwe ni vona na le Kruger loko ni nga hoxisi ku ndliwa leswiya swa ku vekela mafestere ya ku va na swilo leswiya swa ti-sef leswiya ku ndlela kumbexani mi ringeta ku lwa na xiphiqo lexi ku fikela makumu tatana Shikwambani a mi pfi mi swi hleketa swa muxakolo no in fact ku na tindhawu tin'wana laha swibedhlele swin'wana laha swilo swo fana na sweswo swi nga koho kambe emapfhumba ya ako na switirhisiwa leswi swi endliwaka I think ni hleketa ku na mhaka ya ku swi languta eka tindhawu tin'wana ya boheka ku swi endla ngopfu ka miako leyi ya ha ri ku ako fana na tindhawu leti ku va ku pfuxeletiwa miako mi kuma ku laha ku nga na swiphiqo swa tinsumu yi nga ha ta yi ri na swona sweswo ni hleketa ku hi tin'wana ta tindlela leti na ka tindhawu leti hi nga va ku na swiphiqo swo fana na le Giyani fanekele hi ti langutisa ku sivela ku na loko hi pfulele moya ku nghena hi kota ku sivela tisuna no tumbika xivuriso xin'wana xa xinghezi xa ku loko u pfulela moya ku nghena hi mafasitere u fanele u va na ndlela ya ku tirha na tinsuna so mara ni hleketa ku yin'wana ya tindlela leti hi bohekaka ku ti languta ku hi kota ku tirhisa tanihileswi nga swi hlamusela ku na le ka swibedhlele swin'wana swi koho switirhisiwa swo fana na leswi kambe khale tatana Shikwambani ka hi vulavula hi timhaka ta tisuna hikokwalaho ka yini swi nga hleketiwangi khale i khale tatana Shikwambani ka hi vulavula hi yoto nhlokomhaka leyi se xivutiso i ku khale xexo look vonani muhashitori vonani mhaka i ku tanihi laha ni hlamusela ku swi nga va xiphiqo lexi ri kona mara a hi leswi nga le ka xiyimo lexi chavisaka ku fika kwalano kumbe swi nga va swi vula ku yini ni twe mi kha mi vulavula na timhaka letiya ta ku fafazela swi nga va swi vula ku tisuna ti tatama ta ha ri kona kambe ku nga ri leti ta ku xungeta timhaka ta ku hangalasa mavabyi ku fana na leti ti hetelela ku ti endla ku va na malariya mhaka ngopfu ya ku fafazela hi yo hele ku endlela ku hunguta tinsuna ngopfungopfu leti vangaku malariya na ku hunguta nhlayo ya tinsuna endhawini swi pfuna ku va u tirhana na mhaka ya tinsuna to fana na mi ta tiva Giyani malembe nyana lama nga hundza ni hleketa hi 2016 or 17 ku ve na xiphiqo xa malariya swinene so hi tekela nhlokweni timhaka to fana na titeleto vatirhi va hi va swa malariya va swi langutile hi matiko yo kusuka ku nga ri Giyani ntsena tindhawu leti ta Afrika National Park Vulavula Makuleke Malamulele Vhembele na Vamusina i tindhawu leti ti nga na nxungeto lowukulu swinene loko swi teka timhaka ta malariya lero loko hi languta ka ndhawu leti a hi copeti ku fana na loko hi languta tindhawu ta fana leti nga le vo Capricorn na Vukorhokeri and so on loyi a nga tisa xivilelo lexi i tlhela a vula ku swi na nkoka ku hi swi vula leswi ku leswiya swa ku vanhu va fika va hlupheka a xibedhlele hi ku hela ka vhiki a nga hlangananga na swona yena i kume vatirhi van'we va ri koho na madokodela va ri koho va kota ku va va kha va n'wi pfuna ku ya hi laha a lava ku pfuniwa ha koho i teni sweswo hi swi vula kambe ke lexi a nga te xin'wana a lava ku mi swi tiva i ku i va na xiphiqo xa ku ka maphepha vutikoropi ka tiyindlu ta kumbe swihambukelo swa le xibedhlele i jikajikile a kuma ku hava ivi loko a vutisa lava va tirhaka laya va kombisa timhaka ta ku na vo va lava vatirhi loko o va rivele ku tana na phepha vutikoropi ra yena swi nga endleka a hlupheka siku rorolero mi kume yini ku fika sweswi tatana Shikwambani mhaka yaleyo a ni tivi ku xiyimo ku nga va ko va ku endleke yini mara a ni rhandzi ku vula ku a hi ntiyiso hi ku mina loyi a ni ri xibedhlele nkarhi wolowo ni ri ka swiviko so lexi va xi hlamuselaka lexi hi xi tirhisaka swona ku nga ri ekhensani ntsena kun'wana for sure na le ka tindhawu ta ku fana na le ti-taxi rank na le ka ti-complex ma swi vona hi na xiphiqo xa ku fana na swa maphepha ya vutikoropi loko swi teka swihambukelo loko mi fika mi vekela laya loko munhu a nghena a ri na bege wa swi kota ku teka hinkwaswo xi va xa yena so hi siku mi kuma ku mi tirhisa
swi tele kahle ka minkarhi leyi ndzhaku a ku experience wa na ku swilo leswi a ku vekeriwa ka swona ka switila a va ze va thola ku va kota ku humesa xilo tissue liya munhu a kota ku famba na yona so lexi hi nga zama ku xi endla i ku endla swilo swo khoma tissue swo tengana swa ku swi nga tshoveki mara loko swi ri tani munhu wa swi kota ku yi rhola tissue a ri wun'we a yi teka hinkwayo a famba so leswi swi endlaku sweswi hi endla leswiya swa ku fana na le mavhengeleni sweswo swa ku tsemelela hi ti-piece hi veka ma ku vona swihambukelo swo hakerisa loko ka u hakela va ku nyika xiphisananyana xa ku kota ku xi tirhisa nkarhi wolowo endzhaku ti fambela so hi leswi hi endlaka swona ku hleketelela loko hi nga na koho fikela swilo ku kumexivike ngopfu vekhensani i ku na munhu loyi a nga nghena loko ku swa ku hi yehe eswihambukelweni swa a ri casual ka tise muvabyi ivi a nghena swihambukelweni swa hi kwala OPD so loko ku swa ku hi yehe u ve a huma a ri karhi a chingile swinene a lava ku tirhisa marito ya ku a rhuketela na ku vula ku xibedhlele xi useless and many other things so instead ya ku munhu a vutisile ku swilo swa so hi swikomiso so ku na lava swi vekaka koho hi mabokisabokisani loko u nghena loko nkarhi wun'wana loko u va u nghena u kuma ku u langutele ku ta xi kuma ndzeni swi nga endla loko kwale ndi u nga xi kumi loko u huma wa nkarhi wun'wana u pfile chelela so hi swin'wana swa leswi hi tirhisaka swona leswi ku navelaka hi ku loko leswi swa toilet paper kumbe swi swa maphepha yo basisa hi leswi hi swi vulaka ti-non-negotiables eswibedhlele ne leswi swi faneleka ku tshama swi ri kona nkarhi hinkwawo so loko munhu a tikuma a nghena exihambukelweni exibedhlele a nga kumi xilo xa u na mfanelo ya ku vutisa ngopfungopfu ka lava va tirhanaka na ku basisa eka xiyenge lexi a va karhi ka xona ni nyika xikombiso kwala OPD a nga ri kona kumbe casualty a nga ri kona loko inge a vutise lava tirhana nkarhi wun'wana va ta va n'wi kombile kumbe loko kuma ku sweswo va nga swi tsemelela swi herile a va loko swi vonini ku nkarhi wun'wana ku vutisa ku a ni lava ku nghena hala mara swilo swo a ni le ku swi vonini zenda ta ku swi laya no a hi swi voni ni ngetela hi ndlela leswi swi tirhisiwaka so mara leti ta ku kuma tiribondlolo laha swinaneni a ta ha kumeki mhaka swiphiqo leswi hi nga va na swona swa ku mi kuma ku ta tekiwa swinene ni khomele ntani Shikwambani no la ku mi twisa leswi ivi hi mi chucha hi ndlela yeleyo kambe ke yimani hi sungula hi kandiya laha Darity Fund nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula sweswo miyingiseri umkana lona FM tatana ne Shikwambani va vulavula ndhawu ya rihanyo eLimpopo a hi tweneni leswi tatana Shikwambani swin'we Twan tsaka loko mi ku namuntlha mi ta va mi vulavula na Mr. Shikwambani timhaka ta ka health yes na mina na problem hi khensani Friday a ni ye ku consulteni a khensani fika va byela ku file ya mina yi lahlekile bootpad and ni fanele ni bukeriwe ku ya a provincial so loko va byela ku file ya mina yi lahlekile bootpad swi vula yini ka management yi tirha ku endla hi kahle hi ro file ya mina information leyi nga layani bootpad lero swi lahlekile swilo swa mina va ni byela ku file yi lahlekile a ku na ndlela leyin'wana yi nga ta endla yona va ni tsalele vo hetela va ni tsalela file yin'wanyana a yi na nchumu a yi na information ya mina hi lero file yi lahleka njhani bootpad ni kwama mi ni vutisela Mr. Shikwambani kwalaho ku file yi lahleka njhani file bootpad mhaka ya le khensani ya lolowisa mina ni ngo file ya mina yi lahlekile namuntlha a ni na appointment na kwale khensani a ni tlhelerini cause ni fanele ni bukeriwe ku ya a provincial bootpad namuntlha file leyi va nga ni tsalela hi Friday leyi mi nge ti yi lahlekile va ni tsalela yin'wana namuntlha loko ni ya no fika ni humesa xikhadana loko ni lava file va teke almost an hour va ha lava file va heta va ku file ya wena a yi handzuriwini cause loko i yi vuyisa hi Friday a yi nga ri na nchumu se loko yi nge vi na nchumu because a ni a ku tsariwa nchumu mina a no tela ti-result a ni tela ku ta teka ngati so ma swi vona loko va tlhela va ku file ya we yi handzuriwini so namuntlha ni no tlhela ni tsaleriwa yin'wana bootpad namuntlha hi loko timhaka ta le khensani bootpad ni kombela mo lava management ye le khensani mi vulavula na vona mi va vutisa kahle ka mani loko va ze va tshame kwale xitulwini a va chiki va famba va cheka ku tirhiwa njhani mara bootpad mara file yi lahleka njhani file mara awa bootpad ni kombela mi ni vutisela vona swa ni bava swi ni karhatile swinene loko va tlhela va ni byela hi Friday leyo siku loko ni ye va ku file ya vona yi lahlekile hi loko va ni byela ku ri va swi teka ku ri swilo swin'wana swa simple ngopfu
hawa butpet ni kombela mi ni pfuna please. ni mi twile sesi wa mina ni mi twile tatana Shikwambani va kola va ta va kha va hi pfuna tatana Shikwambani kombela mi tsalana leyiwani la ku teka nhlokomhaka ta mahungu mi ta ni swo tala swi nga hetelela hi vona ku swisiwa kwini kombela mi ni tsalela na ku mi tiva yini hi timhaka ta ku akiwa ka tliliniki ya ka Maphata i xin'wana xa xivutiso lexi nga koho xi nga rhumeriwa la kambe sweswi yima ni sungula ni kandziya la nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula. nakhalanga phet mathebula enhlekane mingisero me e makumembiri nkaya timinete ntsena nga sibawara ya khumembiri mtani khomela Shikwambani a no mitlhakisa ni no pfa nhlekata ku mixani loko ma ha ri kola hi nga kota ku va hi ya a mahlweni nyana hi twa ku lava va vutisaka swivutiso ku nga va ku ri yini a hi hetseleni ka liya ya mina n'we Shikwambani hi nga se hlamula sesi lava na lava vutisaka timhaka ta tliliniki ku loyi a nga hi byela hi timhaka ta ku kayivela ka maphepha vukorhokeri i hehla leswaku na vatirhi va kombisa ku ku va ku ri hava se loko ku ri ku leswi mi nga swi vekisa so i ntiyiso swi vula ku lava va vatirhi va lo n'wi kholela muvabyi lowu inkomo washi hi yo mhaka ni ku nkarhi wun'wana a ni koti ku twisisa ku swi nga va swi fambise ku yini ko ni ve ni hlamusela ku ya hi leswi tirhisaka swo switirhisiwa swo fana leswi hi leswi hi swi vulaka ti-non-negotiable swi fanele swi tshama swi ri ku eswibedhlele ene ku ya hi vutivi bya vufambisi i ku a ku na problem ya swilo swo fana na leswiya eswibedhlele swa Gauteng so a ni nga tivi ku ti-circumstances ti nga va ku lova ku endleke yini ku ze swi tikuma xiyimo xi fike kwalaho kambe ku ya la ni nga vula hi koko loko xiyimo xi va katani va na mfanelo ya ku vutisa lava nga le kusuhi kumbe ku ya la mbulaka koko kumbe ku ngo va ko lova ku nga ri na ku vulavurisana kahle kumbe ku kholelana leswi hi nga teka hi nga leswi hi nga swi amukeriki by the way hi mhaka ku ni twa nga ku a swi ze swi teka na loko xilo munhu a nga swi tivi ku va a hlamusela ku a ni tivi lava tirhaka hi swo hi lavaya vutisani lavaya a swi a ni voni swi nga swi tekela na munhu na nkarhi a nga swi endla hi nkarhi munhu a ri karhi a ri ku endleni ka swin'wana hambi o va tiki ku fika kwihi kambe xin'wana leswi hi boheka ku va hi fanekele xi langutisaka ku xi antswisa okay se la ka timhaka ta tifayili ku ve na nkama n'wana a mi kombisa timhaka ta ku tanihi ndzawulo mi le ku khupukeni mi suka hala ka maphepha mi ya ka digital hikokwalaho ka swiphiqo sweswi swa ku fayili ya lahleka na pfumela ku kumbexani hi nga tirhisa rito ra ku fayili yi lahlekeli ku ve kahlekahle yo yiviwa a ni tshembi ku yi nga lahleka fayili an vula ku fayili nkarhi n'wana lo yiviwa loko hi nga tivi ku endleka yini mhaka ku lahleka tifayili ku vulavula ntiyiso muhaxi na heta ni hi ndzawulo a swi le ka interest ya hina hi mhaka ku mi ta twanga ku na leswi vulaka ti-medical legal mali letiya ta ku hakeriwa ka vanhu hikwalaho ka leswi voniwa nga swi fambisiwangi kahle hi ndlela ya mafambiselo ya swa rihanyo mi kuma ku loko fayili yi lahleka yi ya va na munhu wo karhi ehandle kumbe yi tikuma yi ri mavokweni ya maloyara xibedhlele xi nga ri na yona ku va na information leyi loko yo ya eka tindhawu ta fana na ti-court and so on hi tsandzekaka ku tiyimelela tanihi ndzawulo hambiloko swilo nkarhi wun'wana swo va swi fambe hi ndlela ya swi fambe hi mara loko mi nga ri na vumbhoni lebyi nga tsariwa efayilini a mi koti ku tiyimelela nkarhi wun'wana mi boheka ku hakela timali ti nga va ku ti koxiwa swi ta swa ku lahleka ka tifayili ku nyamalala ka tifayili a swi le ka interest ya hina tanihi ndzawulo swilo leswi hi nge ta ku lwa ngopfu na swona na ku loko mi yingisela muyingiseri loyi a vulavulaka i mhaka ku i munhu loyi a fanele a rhiferiwa loko munhu a rhiferiwa loko a ya eka xibedhlele xa le henhla obviously va ya langutisa leswi nga tsariwa eka fayili ku munhu loyi vuxokoxoko bya yena bya le ndzhaku kumbe leswi nga swi vulaka background ya yena medical hi leyi i fanele a khomisiwa swilo leswi loko a fanele a rhiveriwa ku nga ri na fayili swi vula ku i fanele a tlhela a sungula ehandle so issue ya ku muvhela ku ya ka swa ti-computer i ntiyiso muhaxi ku hi laha hi muvhelaka kambe swi famba hi swigavagava a ko va swilo leswi swi endleka ku xikan'we hi nkarhi wun'we hi mhaka na ku languta loko swi teka mhaka ta timali and na swin'wana swa ku fana na swilo kambe ni hleketa ku loko muyingiseri va ku vufambisi a byi le ku fambiseni ne
i xivilelo lexi xi nga feke leswi va swi vunisaka so mara a ni ta va nte nkarhi wun'wani loko a vo loka va nga humangi exibedhlele va nga tivi because va na yona mfanelo ya ku vonana na vufambisi ku nyika swivilelo swa muxaka lowu hikuva ku ya hi leswi hi swi tivisaka swona munhu loyi vanhu lava tirhaka le tifayilini na vanhu lava tirhaka information na hinkwako laha ku nga na tifayili leti fambisaka swona va na vuswikoti lebyi faneleke ku tiyisa ku tifayili ta vanhu ta hlayiseka hikuva mi ta loko munhu a ya exibedhlele u humesa fayili va n'wi nyika a ya voniwa hi a nge u ya OPD a voniwa hi doctor and then loko swo ka teka maphilisi a famba na yoho le mirini va n'wi nyika mirhi kwala fayili nkarhi va tsala a ya le ku hakeleni a hakela nkarhi va tsala then a yi tlherisela ndhawu yo karhi kumbe a yi siya kwale kusuka so ku yi lahleka njhani in between ku va xiphiqonyana lexi na hi nkarhi wun'wana xi ya ku mahlweni xi hi karhi then ni hleketa ku leswi nga ta hi lamulela ngopfu hi loko se process leyi ya ku rola out ti-electronic system ku tisa ku leswi nga le phepheni leswi nga tsariwe phepheni hinkwaswo na loko phephe leri ri lahleka swi va swa ha kumeka emichinini swi helerile hi swo swi nga ta pfuna ngopfu swinene mara loko nkarhi wun'wana a hi kota ku kuma vuxokoxoko bya mintirho hi vona ku hi nga swi landzelerisa njhani swilo swo fana leswi ene i ti-complaint leti nkarhi wun'wana hi ti kumaku kusuka eka vaakatiko ni le ka vayingiseri kun'wani ni nga vuli ngopfu hi mhaka ya le nkhinsani kun'wani u kuma na mhaka ya leswi ku firesiwaka swona mhaka ku pfumala infrastructure yi ri yitsongo kumbe switirhisiwa swi ri switsongo mi kuma ku ti-information room ta hina nkarhi wun'wana ti va ti nga tshamiseka pfumala leswi leswi hi lwisanaka na swona so hi yo mhaka nkarhi wun'wana loko hi kota ku tisa vuxokoxoko i mhaka leyi nga kota ku yi landzelerisa mhaka ku vuxokoxoko bya munhu lebyi nga le fayilini i bya nkoka swinene ka ku tshunguriwa ka yena hi na nomboro ya yena la kumbexana loko hi fika makumu hi nga mi nyika tinambara ta yena mi ta vona ku mi hlayisa kwini a ni tivi ku mi le ka xiyimo xa kahle ku hi nga fambanyana na n'wina kumbe mi kavanyeta ka swin'wana tatana Shikwambani hi ku a ni lavi ku hawa a ku na problem loko mi languteka vayingiseri hiko swivilelo swa hi pfuna ku improve tanihi nhlawulo kuve mi endla yini ka lava va tirhaka hi tona tifayili letiwani ku tiyisisa ku va va na vutihlamuleri ka ntsongo ku a ni ngo loko va yi humesile fayili kumbexana loko a ya chayisa a swi koteki ku endliwa leswiya swa ku reconcile ku lava ku kamba ku leyi fayili se yi helele kwihi leyi yi helele kwihi ivi loyi loko a heta tsala xiviko xo karhi xa ku mina loko ni famba se tifayili leti a ti humini leti a ti vuyile leti sweswo swa taniya ku ndlela ku swi kota ku tiveka ku yi lahleke kumbexani hi nkarhi wa phete ivi a tshinyiwanyana kumbexana swi ta hunguta na swona a ni tivi ordinarily loko ku va na kun'wana na kun'wana laha ku humaku swo karhi swi fanekele xi tlha xi vuya hambi loko u ya elibrary u ya lomba buku swa tsariwa ku phete u ta teka buku yo karhi siku ro karhi yi fanele yi vuya hi inani yo karhi ene loko wo va u yi vuyisile ku na laha swi tlhaka swi tsariwa koho hi leswi nkarhi wun'wana u kuma ku swi karhata ku twisisa ku swilo swi va swi fambise kwini mhaka ku u kuma ku ku va ku ri na swilo swa muxaka wolowo leswi nkarhi wun'wana swi tirhisiwaka ku landzelela ntila wa maphephe leswi ya fambisaka swilo leswi i-paper trail mara mi ta swi tisa maxiku hinkwako laha ku tirhaka vanhu swoxo swi fa swi va koho laha hi ringetaka minkarhi hinkwayo ku tshama hi karhi hi swi lulamisa ku tisa ku loko hi ya emahlweni hi kota ku korhokela vanhu hi ndlela leyi yi nga fanela makwembere n'we ya timinete ku nga si ba awara yan'we 015-297-1855 kumbe tirhisa mathevula dp@sabc.co.za kandziyisa rito ka 071-265-9860 kumbe u tsala kunene hi ndlela leyi ta kota ku va hi vona ku endlekani ku fana na un'wana loyi a nge ri butpet hi na la xibedhlele xa ka Malamulele ku sukusela hi March ku fika namuntlha vavabyi va hlamba hi mati yo titimela kumbexana swin'wana swa leswi va nga ta swi languta ku ya amahlweni tatana Shikwambani loko hi kha hi bula na vona hi ndlela leyi tatana Shikwambani a hi languteni yaleyo hi katsana leya ku mi tiva yini hi timhaka ta ka maphata ta ku akiwa ka tliliniki alright mhaka ya tliliniki ya ka maphata mhaxi yi sukanyana endzhaku laha yi nga tshama yi va eka xitshembiso xa ku akiwa ka titliliniki kumbe ka nongonoko wa ku akiwa ka titliliniki malembe lama ya le ndzhaku nyana ku va ku a ni khomanga phephe va ri tirhikhoda kona na kona na tirhikhoda tliliniki ka maphata
ni na background ya ko. So loko ku endliwe xitshembiso xelexo, unfortunately before tin'wana ta titliliniki leti ti nga a hi yona ntsena ti hlayelenyana leti nga kala ti nga akiwangi loko ku ta nghena mhaka ya section 100 eLimpopo. Ivi ku yimisiwa swilo hinkwaswo matirhelo hinkwawo titliliniki swibedhlele na yinene swilo swi nga aki. And vanhu va tsalela le ka president endzhaku ka loko ku ta va ku hundze mhaka ya section 100 ivi yi va tsalele ka National Department of Health ivi yi vuya yi ta kaya ku na vanhu va complainaka hi tliliniki ivi va tsalela papila through office ya Dr. Mongwe lava ku nga district executive manager va kombisa swilo leswi hinkwaswo ku indeed ku ze ku va na nongonoko wa leswaku eka maphata ku fana ka tindhawu tin'wana leti ti nga kona eka swifundza swin'wana ku ve na mhaka ya ku va yi va ka nongonoko ku ta akiwa tliliniki mara hikwalaho ka swiphiqo leswi nga fika swi endleka a swa ha kotekanga ene loko ku humiwa ka section 100 a ka ha va nga na titliliniki tin'wana leti nga akiwa ku ta nghenelela na mhaka ku pfumaleka timali and everywhere else. So because kusuka malembenyana wa lama ya section 100 ku a ku na tliliniki yintshwa leyi nga akiwa a hi le ka maphata ntsena ti hlayelenya tindhawu ta ku ve na switirhisiwa kun'wana a ku fanele ti lo fayiwa kunene kun'wana ti nga ri kona kun'wana i miako liya ya khale a yi fanele lo fayiwa kunene tsundzuka na le a na le ka Xikhumba as well ya ti vula tliliniki ka Xikhumba leyi hi nga ze hi vulela hi yo as well leyi nga a yi pandrekile hi boheka ku za yi sa swa tiphako mhaka ku hi nga ha koti ku a va fanele va lo akeriwa tliliniki yintshwa mara hikwalaho ka pfumaleka switirhisiwa hi nga swi koti ku endla swo sweleswo. So loko vaakatiko va ka mapata va ku a va tshembisiwe tliliniki kumbe a ku ri na nongonoko wo aka tliliniki a va le ku vulavuleni ka Mavonelo kambe ku na leswi ni nga swi hlamusela already leswi nga ta swi swi endla ku swi nga koteki ku va akela tliliniki yeleyo. Unfortunately i swilo leswi nkarhi wun'wana loko hi swi hlamusela swi nga va anything because leswi ni nga le ku swi hlamuseleni hinkwaswo va swi tiva va hlamuseriwile ene ku za nkarhi wun'wana va teka va tonga kumbexana ku nga ha va na nhlamuselo yin'wana yo antswa a ku na nhlamuselo yin'wana yo tlula leyi nga va tsalela papila ra ximfumo hi xigandlo xa ndzawulo ku ya swi navela ku va akela tliliniki ku ya hi laha swi tirhisiweke kambe ka nkarhi wa kufana lowu a ya ha koti ku aka tliliniki kwalaha ximo xo timali loko swilo swi improve hi tlhelela ku akiweni ka titliliniki ni sure ku tliliniki a ka va phata yin'wana titliliniki leti nga kota ku akiwa. Na swi tiva ku mela ku ni hlamula liya ya mati ku hikokwalaho ka yini va ri na mati yo titimela kamalamule kambe mi nga se ni hlamula yi ma ni teka na loyi Shikwambani enhlekani mi amukeri minjhani masi epfukeni minjhani mi yingiseri epfukeni maxi i rilankulu topic ya le swibedhlele ya vavisa maxi hi badi kumbe hi laki ni pfumelelana na vayingiseri lava nga swi vula kahle ku a swibedhlele ku le fika ku khotiwa xaka xe le giya maxi ni tshama ni hi xihoxo ni famba na fayili a Khensani ne le Lithaba swi very easy maxi ku u ri patient loko u discharge laha ni vulavula hi swa January yaleyi ni zimba ku famba na fayili hi mistake ti-follow up na ti-procedure leti tirhisiwaka ti hambanile ni le ka ti-private hospitals kumbe ka ti-private hospitals na swi twisisaka ku na ti-billing issues ne kwalaho ka wa ku fika u hakela R20 na swin'wana na swin'wana kumbe na twisisaka na sweswiya patient u fanele Lithaba u fanele u ya henda fayili wena sef loko wo huma u ya xavela tibanana ku hala handle ti-taxi rank u va u khomi fayili ya wena and a ni twisisa ku fayili leyiwani a ni swi tivi ku va swi tiva ku it's a legal document na kahlekahle i ya xibedhlele information leyi nga laha u nga famba u ya ti endlela tikhopi ya handle ivi tlhe u vuya se mi hehla ku yini mi hehla ku na hina tanihi vatirhisi hi nga fika laha hi lahlaku hi nga ha yi tlheriseli laha hi byeriwa ku hi tlherisela koho ivi loko se ya laveka hi xa mundzuku yi nga kumeki swi ko tala tifayili to tala leti vongo a ti kona maxi a ti kumeki ni pfumela na yena muyingiseri luya kumbe yo fika ku va na problem ya vatirhi kwalana xikarhi mara swi easy ngopfu ku u nga yi mana ka claim file ya wena u heta ku dischargiwa va ku famba yi dropa a block man block man ku fanele Lithaba it's so confusing na xibedhlele u nga yi tivi Lithaba swi very confusing lero u enda pa u famba na yona mina ni fambi na yona maxi already a ni ri taxini ni lo vuya ni vutisa n'wana hikuva worried ku file yaleyi ene ku na swi tiva ku phepha leriya it's a legal document i property ya xibedhlele loko u tiva u humi yona hi mistake se na ti-setup nyana ta kona xibedhlele in terms ku ti hendiwa kwini maxi vanhu vo va ka hina a hi no dyondzeka hi ndlela leyo i vanhu lavakulukumba van'wana swa confusa a ni twisa ku swibedhlele swa ku hala kaya a ko va Khensani ntsena swibedhlele hinkwaswo la kaya swi na problem yaliya lero loko a ku improve that system a private hospital maxi va very worried hi fayili
loko fane u huma xo sungula va fane va xi vutisa va cheka ku humelela i ku file yi kwini Nimetri ni khensa swinene mas khenseli swinene mingisorame ya khensa swinene loko mi tinyike nkarhi mi hi bela riqingho kumbexani mi nga angula mi vhe mi hi pfuna na timhaka leta ta mati xitatani Xikwambani mingiseri lava va ri munhu a nga koti ku vatswa na ka pfuna okay kambe hi kombisa leswi a va vula swona a va ku va swi twisisa ku nga va na ku lahleka kambe swin'wana swa koho ku nga va ku ri ti-systems leti ti nga koho hi ku minkarhi yin'wani ongeti a xibedhlele wo byeriwa ku leyiwani fayili hindi yi dropa a kumbexana wardman kumbe a OPD kumbe a yini sweswo swa ku taniya ku na maendlelo lama swi tivekaka ku endzhaku ka ntirho hinkwawo wa siku loko i ye xibedhlele fayili ya wena yi fanele yi helela la ani problem ku nkarhi wun'wani vanhu a va yeli swilo swo fana a xibedhlele ku hela ni nga hlamusela ni ngete ku kombisa general ku nkarhi wun'wana fayili yi fambisa ku yini loko munhu a tile exibedhlele so ku na la nkarhi wun'wana u kuma loko famba na yo yi fika ku yi helela ndhawu yo karhi ku ya hi laha u teleke ku endla swona kumbe ku ta endla swona xibedhlele fana na lava a va tele ntsena ku ta teka ngati so there was no need ya ku va ya pharmacy or va ya kwini moma va ya straight eka NHLS va endla sweswiya then file maybe va yi tirhisela kwini ka OPD kumbe kwalano so problem ku nkarhi wun'wana kuma ku vanhu a va yelangi swilo swo fana exibedhlele so that's why kuma ku nkarhi wun'wana swin'wana swo hambana ka maendlelo ni vula ku na ku fana na ku hambana ka kona a swi koteki ku va na point ya ku loko a nyikiwa fayili munhu loko a hetile a swi tiva ku fayili leyiwa loko swilo swa n'we hinkwaswo herile mi ya yi veka la hi leswi minkarhi yo tala ku tirhisiwaka swona muhaxi okay hi leswi ku tirhisiwaka swona ku loko munhu a hetile wa directiwa from ku suka la u phakile tiphilisi fayili ya wena yi tlherisele ndhawini yo karhi so munhu a yi tlherisela fayili ka ndhawu yo karhi nkarhi wun'wani ku ngo va ti-problem to ta ku nkarhi wun'wani u kuma ku ku ya lava vulaka ku ti-system ku swa recordiwa na ku munhu loyi fayili yi tisile kumbe lo timukela na yona kumbe i yise ka ndhawu ya wrong maka ku a ni nkarhi wun'wani na orientation vanhu nkarhi wun'wani exibedhlele va va nga ri na yona vanhu na nge ni ta ro sungula exibedhlele ni nga koti ku hambanyisa OPD na casualty loko dyambu ri xile loko ni fika tiphilisini va ku no fayili ya wena yi tlherisele casualty kumbe ni te hi OPD ni yi tlherisela leswani so loko yi ri nkarhi wun'wana swi teka nkarhi ku va kota ku twisisa ku fayili a yi fanele yi ya kwini swi vitana so ku lahleka nkarhi wun'wana kuma ku a yi lo lahleka leswaku yi nyamalarile nkarhi wun'wana yo va yi within process mara a swi se establisha ku yi fanele yi tlhelela kwini a filing room kumbe ka ha ri na laha yi ya kona mahlweni na swilo swo fana na sweswiya okay mati ke so ya mati ya ka malamulelo ani pfumeli ngopfu swona well swa endleka minkarhi yo tala hi va na swiphiqo swa kufumeta mati exibedhlele hi mhaka ti-boiler na yini minkarhi yo tala swi endleka mara minkarhi yo tala in fact ni hlamusela ku eswibedhlele swa hina swo tala hi na ti-backup plan ta ngopfungopfu a ti-wardini ta leswi va swi vulaka ti-end lama ti ya kufumetiwaka kunene ya ze ya kota ku tirhisiwa for vavabyi ene ku nga tsandzeka ku lunghisiwa mhaka ya gizara na ku nga vi na exibedhlele kusuka hi machufa sweswi ni twa ni nga ri na mhaka leyi nga le ku pfumeleli mara ni ta yi landzelerisa swinene because i nkarhi wo leha until ku swi nga endleka ku xin'we xa leswimbirhi swi tsandzeka ku endleka ku ringana tin'hweti ta 7 okay mara mhaka leyi nga ta yi landzelerisa swinene yi tekela nhlokweni xivilelo lexi 11 minute ku nga si ba awara yan'we tatana Xikwambani hi ta gimeta na vona hi awara yan'we mingisero me nge hi hundzi kwalano loko ka ha ri na swin'wana mi lavaka ku va mi swi hundzisa enkama kumbe nkarhi wa n'wina sweswi mani hi twa loyi nhlekani ahe sesi wa mina leri na ku tiva ku n'wana i pfunekisiwa ku yini hi ku ndhawu liya a nga vaviseka since a huma bodoleni na sweswi a nga tirhikavhara mi swi sungulele henhla ngopfu sesi wa mina a ni tivi ku mi loko hi ku ni yingiseleni la mi nga koho mi swi sungulele henhla a hi sunguriseni kahle a ni hina hu mi amukela hi swi tivi ku mi rila hi yihi ni na problem ya n'wana loyi a nga beburiwa a tshama bodoleni
then loko a tshama bodhleleni loko a huma I hume a vavisekini tindhawu timbirhi la sweswi a nga na a heta ku 2 years kahle taniyani a ku swi recover ku pfuneka njhani a la ku tiva ku ni pfunekisiwa ku yini hi ku ntswa swi vavisa moyeni loko ku na sweswi swi la un'wana na un'wana ya n'wi hlamala ku n'wana loyi I loyini swi ndlise ku yini lani kambe loko mi ya xibedhlele ku endleka yini sesi loko a huma ka ICU xibedhlele u huma a vavisekile yes a aningo a nga yi for check up ku ya ku boniwa xiyimo xa n'wina na xibedhlele a ya ka xo ku endleka yini Fuka loko a ya dlina hi ti-kg ntsena and then loko a fikisa 2.5 va ni transfer clinic a na ya ni ya vo byela ku a eka recovery and then still na sweswi a nga si recovery okay tata Shikwambani ku na leswi mi nga swi vulaka laha ni twa nga ku leswi swi na xi-medical nyana swi nga nghenelelisa ngopfu vudokodela na yini hi nga teka vuxokoxoko bya vona and then hi kota ku vona ku hi va pfunisa ku yini ku ya mahlweni hi mhaka ku na loko va vula mhaka ku recover a ni swi hi kambirhi hi ngo swi teka ku olova ku recover ku na va ku nkarhi wun'wana n'wana wa ha twa ku vava kumbe ku endleka yini swo fana a hi tekeni vuxokoxoko bya vona hi ta kota ku pfuna na ku ya mahlweni okay so ni kombela mi ni khomela tani va ta teka vuxokoxoko bya n'wina xivambu ne alright sesi wa mina mon khomela tani hi ndlela yaleyo 015297155 un'wana hi loyiwani I ri khalanga mi njhani ni munhu loyi ni tekaka tiphilisi ta high blood Giyani Health Center mativa since bandi ro cheka high blood va ku a ri kona ni ze ni vutisa va ni byela ku ra xavisiwa a khemisi xivutiso I ku va swi vona njhani ku tiphilisi ta ni tirhela butpet yi hava vukorhokeri ka xiyimo xa muxaka lowu miri yini tatana Shikwambani xa ku pfumaleka ka bandi le bandi ra ku kambela timhaka ta mhaka ya ti-high blood ne na voni ku chronic hi vuyo I xilo xa nkoka ngopfu ku fikelela ka xiyimo xa ku loko xilo xi nga fambisiwi hi ndlela swi fana na loko vutomi bya munhu ku gemburiwa hi byona bandi ra high blood ri fanele ri va koho etliliniki loko ri tshika ri vi na ti-problem na koho nkarhi wun'wana ku nga va na rin'we fana ndhawu ya ku fana na health center ni twa ku a swi khomeki kahle so ku va swi tirhisa ku yini tiphilisi va tirhisa ku I xivilelo xa ntiyiso hi mhaka ku a ni va toloveli ku va fika la va boyo va kamba ku high blood ya vo yi fikela va nga lava ku pfuniwa ka muxaka lowu na ku mhaka ku swo xavisiwa ekhemisi ni twa nga ku I ku va petrol leswi nga I xikonyolo leswi swi ka swi nga tshamisekanga mara hi mhaka leyi hi ta vutisa hi ta yi cheka na varhangeri va fambisi bya health center leyi ku va na problem ya yini ngopfu leswi taka mhaka bandi because I ntirho wa masiku hinkwawo by the way ku va na ti-chronic patients va kambika swi fana na swosweleswo na lava nga telangiki swona va vabyaka swin'wana na swin'wana procedure I ku loko munhu a endliwa leswi va nge I ku swa ti-vitals and other things I fanele a chekiwa ku high blood ya yi fike kwini hina mo pandza hi nhloko loko fika loko ni pandza hi nhloko kumbe na mukhuhlwana va fanele ku cheka high blood ku va kota ku pfunisa kwini so ni twa swi nga tshamisekanga loko ku swa ku I mpela ntiyiso ku ve na nkarhi wo leha se ku nga ri na bandi ro kambela high blood I sweswo mingiseri omkaralo ni FM makomba ndlela un'wana mingiseri I ri avuxeni butpet problem na hina nkarhi wun'wana ha ona shem fayile li thava wa yiva u muka na yona se ni nga soli ngopfu swibedhlele last mina ni swi vonile van'wani va tibebula va muka na tona loko ni ku hikokwalaho ka yini u muka na fayili ya wehe va ku ni endlela leswaku loko ni vuya ni ta va number 1 loko yi lahlekile swi boha ni ku ni lavaka xibedhlele yevani ya ne mani twa loyi nga siya ka tatana Shikwambani hlekani hello botata njhani pfokeli mjani botana no na mina ni n'wana wo tirha kona xibedhlele yes la ku vulavula hi mhaka ya tifayili xin'wana botete loko patient yi admit exibedhlele yi ri wadini leswi ni swi tivaku a swi olovi ku fayili yi nga kumeka yi lahlekile because loko yi discharge patient
hi order medication a pharmacy file ya patient loko doctor a ta va a tsale medication leyi patient yi fanele ku yi discharge na yona swi nga leswi a pharmacy no yi maneta inani xipito xa mina mi le ku nonokeni n'wana mana ni nkarhi wa kwa wa hi siya yisa file a pharmacy and then loko yisa file pharmacy file ya vuya na medication ya patient a yisali a pharmacy file and then yi discharge patient yi famba na medication loko patient yi famba na medication yi teka file ya patient yi veka a la i discharge ku va ku ri na discharge ku va ku ri na ti-patient leti ti va ku ta ha ri kona awadini and then ku ta vanhu lava va tirhaka ku meka sure ku file ti safe each and every week va ta va ta cheka ku hi discharge maybe if discharge 5 va ta teka that 5 ya file va ti sala ti fanele ku ya hlayisiwa kona ti-file ti nga va ti lahleka hikwalaho ka ku mi kuma ku maybe patient leyi maybe a yi a OP okay antivi ku leri riqingho ri nga tsema i ra mani Shikwambani ma ha ri ko ni kona swi vula ku vayingiseri wa mina ri n'wi tsemini wa mutirhi exibedhlele a ka hlamusela laha ni vava hi ku loko a za tsemiwa hi airtime tatani Shikwambani mi va hakela ka yantswa ku ringana vatirhi van'we kambe hambi swi ri tani hi lexi xiyimo tatani Shikwambani mi angula mi ku yini a ni nga ri ku vatleni mahlo leswi va nge le ku hlamusela swona va hlamusela ti-system ku ya hi laha ti nga tshama koho va kombisa timhaka ta leswaku ku ya hi voho va tifayili a swi koteki ku ti nga hetelela va ku ti lo lahleka nje hi ku loko yi ya aka pharmacy a yi fambi na muvabyi yi famba na valava va n'wi dischargeaka va yisa ivi yi kota ku vuya na mirhi ivi a nyikiwa mirhi fayili yi vekiwa ko karhi un'wana muyingiseri i ri a xibedhlele i voni van'wana ka xibedhlele xo fana na Letaba va ka va tibebula va famba na tona va ku va lava ku ta va number 1 loko va vuya se a nge hi nga soli ngopfu swibedhlele se hi yisa ku yini mahlweni ku xiyimo xi tetani ngopfungopfu kwala ka ku bebula ti-time washo a ni kova ku mfumo a wu na mutswari swin'wana leswi endlaka fanele ku blemiwa mfumo mara hi khensa ku tiva ku van'wani va kota ku swi vona ku nkarhi wun'wana a hi mhaka ngopfu ya ku tsandzeka ku tirha eswibedhlele ku matirhelo yo biha mara leswi mi hlamusela ku lowun'wana wa mitirha hlamusela ko swi vula ku ya experience leyi va nga na yoho vona ku la ku tiyisiwa mhaka ya vusirheleri kumbe security hi mhaka ku ya hi vo ti-5 and ntiyiso i ku well swa endleka ku ti-5 ti yiva phela na loko munhu a bebula fayila mukana hambi ku ri ya yena munhu i va o yiva because ku va ku nga ri property ya yena phela ku va ku ri property ya xibedhlele so leswi vulaka ku nkarhi wun'wana hi fanele hi antswisa ndlela leyi hi langutisaka swona timhaka ta vuhlayiseki no ni mi twile tatani Shikwambani a khensa swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku va hi bula na n'wina hi ndlela yoleyo ka nhlekani wa siku na namuntlha vana na siku lerinene vhiki ra n'wina ri ri kahle ku dya ku engeta inkomo a khensa tatana ni Shikwambani va vulavula ndzawulo ya rihanyo Limpopo va kha va kombisa hikokwalaho ka ku va muyingiseri kumbexani swin'wana swi nga fika swi nga tshama kahle eka vukorhokeri byo byalebyo mi va twile va ri ri tisa na ku vona leswaku mi kuma ku pfuneka kwala mi nga kolo kuma vona van'wani va kombisa ku vukorhokeri lebyi va fanele va mi nyika bya va mi nyikike hi ku enela lavana vafambisi hikwalaho ka ndhawu yeleyo mi vona ku mi pfuneka njhani hi ndlela yeleyo a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we na sesi Lilian Hlavangwani kusuka kwalano hi ta vuya ya mahlweni hi ta twa na n'we ku matitwelo ya n'we hi wahi loko swi ta ka timhaka ta mbulavulo wa president Tolo kambe ke sweswo hinkwaswo hi swi endla endzhaku ka loko hi kume mahungu ya misava sesilili va yime ku lunga ku hi tisela wona ya sesilili nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa mi vulavula na Happiness Mabona ka Siyandani botpad
na le barra swa endliwa sweswo swa ku munhu a famba na fayili mina ni vulavulaka lani wa fayilini na yona vanhu vo tala na valava va ri ka chronic disease va tirhisa tifayili leti va amukaka na to loko va huma exibedhlele va amuka na fayili na mina loko ni huma loko ni yini exibedhlele ni vutisini ni ku fayili ni yi siya na ku va vona straight va ni byela ku fayili muka na yona va lava va ti tleke kwalaya a bar mina ni vulavula namuntlha ni na yona i fayili mina ni famba ni ka ku endleke yini kambe hambiswiritano mingisirongela lona FM i ku hambana ka swilo ku ya hi laha swi tshameke kona khensiri sesi wa mina a ni tivi ku endleke yini riqingho ri fika ri tsema kambe ke na pfumela ku ri swin'wana swa leswi a wu lava ku va hi swi tiva no ka ni nga tivi ku leswi ve nge i phepha ra ximfumo ra xibedhlele loko se mi ri na roho kwalano swi vula yini hi ndlela yeleyo i swin'wana swa leswi hi sweswo ku yisa amahlweni ku va hi kota ku va hi twa ku yisiwa ku yini no ni kombela ku vutiseriwa direct ya Irish House Safety Place ku ri va ri yini hi vanhu lava tirhaka kwalaya 3 years hinkwayo va karhi va kuma 2500 hi kombela ku pfuniwa ka ni child youth care worker kwala okay ita vona ku impfuna njhani mingiseri wa me ka xiyimo xo lexo hi ndlela yoleyo hi rindzela ku bula na tatana Steve Mabona hi bula na vona hi ta twa ku va ri timhaka leti ta ku titsarisela ka vadyondzi ti ta fambisa ku yini kambe loko va ha ri ku lunghekeni ku va va tata ka hina hi ta bula na vona a hi sungule hi twa wehe ku we i khometi namuntlha i angula hi yihi mhaka ku ya amahlweni kambe sweswo hi ta ri teka riqingho rero we are doing very well. We remember we opened the system this morning at 8 o'clock. But because parents were so anxious waiting to be attended, they then waited in the landing page, which that created a delay of some sort because we had to work very closely with the developers and make sure that after opening the system, we go back and clear those that were waiting so that they can be in a position to access the system, and manage to apply. So that gave us few challenges. But we managed to resolve that. And now we can report that we are looking at over 60,000 successful applications in the system. Now, who are, maybe you can remind us of who are eligible to do this application today, since the commencement is today, and you say you have opened the system and everyone is trying to get the space. Look, remember we initially, phase 1 was for those that are in our schools, the grade 7s that are in our schools going to grade 8 in the public ordinary schools. But then for phase 2, we then said we're going to accommodate those that are going to grade 1, coming, from everywhere, and those that are going to grade 8, but coming from independent schools and maybe from other provinces like yours, Limpopo, and all that. So we then had to change that because we realized that there was about 40,000 of those that were not in the system. And we felt that let's also accommodate them. That's why we said they will also be allowed to apply. So you can simply say all parents that need space in Gauteng, it's their opportunity now to apply in the system. And for how long is this system open? We are closing on the 8th of October, so that we can then prepare for the placement period. So they must just make sure that by the 8th they have already applied. And what we want to encourage them is to upload their documents. Uploading documents is quite important because you need to do that within 7 days of applying. If you can't upload, you can then drop off those documents at schools that you've applied to, so that we then are in a position to place during the placement period. And what kind of documents will we be talking about here?
No, it's only 4. It's your ID, it must be certified. It's the certificate of a child, the birth certificate. It's a proof of residence where you say we need to know that. And then for the grade 8, it's your latest report card. And then for grade 1, it's your immunization card, because that child is coming into the schooling system. And so those only 4 documents are required. In an event, of course, it might not be the case in Gauteng, but in an event that there are people who are not having access to the net, what do they do? No, they've got working centers. I mean, over 47 centers that we have established. There are officials there that can assist. But then our call center as well. People can be assisted there. It's 0800 000 789. So that number, they can just dial and they will be in a position to be assisted there. So there's no excuse really of saying I didn't know or I didn't have access, because we have created the platform for parents or guardians to be in a position to apply. I see. Let's conclude maybe by looking at I'm sure you are concerned as Gauteng Department of Education with regards to incidents and that are actually happening in schools in Gauteng. What are you as the department doing and intending to do going forward to try and curb this situation? Well, so we need to be clear and also put an emphasis that as a society, there's a lot for us to do. I mean, as parents, as a society, there's a role for us to play. Make sure that we don't perpetuate violence. Children don't see violence as the last resort. They need to know that there's a remedial action or things that can be invoked if one is not happy. We don't need to resort to violence, because I mean, the latest incident that occurred in Alexander, it happened, in the township, not at school. So you can tell that all of us have a role to play as parents, as the stakeholders. Make sure that at least we denounce, violence at all costs, and make sure that learners know that when they're at school, they need to focus in the classroom than focusing on violence. But working with all our stakeholders, community safety and SGPs, making sure that at least there's discipline that is invoked. Because the code of conduct at school, and learners know on how to behave, they know on how to conduct themselves. So we need to make sure that we enforce that. That's why we said SGB must lead the process in investigating, because these are their children. They need to lead us in this process. I see. Mabona, you can see enjoy what is left of your Monday. Enkom. So something from Ganalon FM kulukumba Steve Mabona Vulavula na vona kusuka ka ndhawu le dyondzo masungulo Gauteng va ka va nyika xifaniso xa ku n'we mi nga na ku tsakela ka ku vona leswaku vadyondzi van'we kumbe vana van'we va nga grade 1 kumbe ka grade 8 va ta dyondza exikolweni swa le Gauteng. Tiyisisani leswaku mi nghenelela mintsariso yeleyo ngopfungopfu loko ku ri ka va nga ri kona ka swikolo swa mfumo eka grade 7. Mi ta tsundzuka ku lava a va ri ka swikolo swa mfumo hi vosi va nga rhanga va tsarisiwa, kambe se vulavula hi lava se va nga ha ri ku va nga ka swikolo swo ka swi nga ri swa mfumo na lava humaka swifundza swin'wana hi ndlela yeleyo. Tiyisisani leswaku mi tsarisa ku endlela leswaku vana van'wina va ta kuma swivandla swo va kota ku dyondza kumbe va yisa tidyondzo ta vona emahlweni hi ndlela leyo. Kumbe mi na swiphiqo veri mi nga tirhisa nomboro leyi 0800 000 789 na ngetana kambe 0800 000 789. A swi ta endla leswaku hi kota ku va hi teka vana va hina loko ri ku va hala Limpopo hi ta tshama na vona a xilungwini loko hi ri la Joni la va va dyondza koho. Se ndlana ni swikombelo hi ndlela yeleyo swikombelo sweswo swi pfurile tiyisisani leswaku mi nga siyiwi hi nkarhi. Kambe ke loko ha vulavula hi timhaka ta ku siyiwa hi nkarhi a yeni mahlweni hi twa n'we kumbe angula mi ku yini a ka ha ri na vanhu vo tala lava va lava ku vutisa swivutiso ka tatana Shikwambani hi ndlela leyo, kambe hi ta kota ku va hi yisa mahlweni
ku hisa ku yini mahlweni ngopfungopfu hi ta kota ku va hi twisisa ku hisa ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na matsarisele ya vadyondzi. Un'wana khala u tiva ku hikokwalaho ka yini hi vulavula ngopfu hi timhaka ta Gauteng ngopfungopfu loko ku vulavuriwa hi timhaka ta ku titsarisela ka vula hi koho ku tala ku va ku ri na swiphiqo loko swi ta ka timhaka ta ku tsarisiwa ka vadyondzi hi ndlela yoleyo. Se se twa vanhu va vulavula hi ku va na swiphiqo swa ku tsarisiwa ka vadyondzi eMpumalanga, hambi ku ri kwala Limpopo, hambi ku ri a Vukoni Vuphirima Northwest laha tanihi Munghana Lonene FM hi nga na vayingiseri ku ya hi laha swi hlayisiwaka kona. Themba mitami mi swi twe kahle but Amos Makasani ka va ke ku na muyingiseri un'wana laha a hi twaneni ku yena angula kwini nhlekani minjhani Buthet epfukeli minjhani ipfukile ku nga wasting nkarhi ntsena a ni lava ku angula ka mhaka leswa swa swibedhlele ne swa Department of Health. Mhaka ya Department of Health babu Shikwambani lava va ri kwalano no tlheketela ku aba hlamula ku ya hi ku bona va tshame ka xitulu. Hi ntiyiso loko moya a swibedhlele a swi tsaki swilo swa ti-filing system a swi endleki ntsena Limpopo across the country. Department of Health in a problem their filing system, and the filing system I maka ku ri vanhu lava tirhaka kona va tirha ku sweswi hi vona va nga ta kota ku swi lunghisa hikuva swin'wana loko swi ni swi swi beyond mavoko ya vona. Ka xo sungula vanhu va tirhaka for as the clericals ta le swibedhlele a ni voni ku va twisisa mhaka ya information management hikuva loko ku a ku twisisiwa mhaka ya information management a ku nga ta va na ti-file ti nga va na malembe ya vo more than 20 years ka cabinet. Filing fane yi va na ku ri ha yi discuss hi nkarhi wa so hi nkarhi hi lembe ra so ha yi susa a shelfini ya yi veka a boxini kwihi mara loko mo famba I think the whole Gauteng wena Limpopo wena Free State la ku nga na Department of Health swiswa swa swile ku endlekeleni and na twisisa ku na policy ya yona ya filing system ku ri fane file loko yi fika ka nkarhi wo tani discussiwa yi nga vuyiseriwi la ka cabinet hikuva mi nge veki file ya munhu la nga a tiki at all for malembe ma 10 a nga vonakali a xibedhlele ka cabinet. So fane ku va na file ya vanhu va nga active and then na mhaka ya ti-process the way va file ku hi kona ti-file ta vona mi kuma ku va file ya munhu la nga active munhu la nga lova ka cabinet ya yi one. So sweswo swi endla ku ti-file ti talelana and then loko ti talelana ku va problem for ku ri munhu a ya landzela file loko ku ri na patient yi yimele file layi and sweswo busikati loko ni mi byela swi lava ngopfu hi mhaka ku ri ti-patient ta xikwembu tima nkarhi wo leha ti yimele file ya halaliwaka and the high problem ya patient yaleyo i problem ya Department of Health. So Department of Health loko so no vutisa kahle fane va kota ku thola vanhu va nga na knowledge ya sweswo hikuva ka nkarhi wa sweswi mi nga kuma ku ri na ti-clerical personnel leta vona leti ti nga thoriwa a ti na much background ya information management. So loko munhu a tirha ka department o tirha ka radio station a nga ri na yona background a nga zanga a swi dyondzela a nga tivi na ku swi endlekala o wena wo tsala u veka lawa. So that's a problem. So if you fund department is nandzisa ku they do get the employees ta vona ku ti ya ka ti in service training na ti companies tin'wana ka na tshemba ku ti kona ti company leti nga kota ku tenga ti in service training for the clerical ko ba of keeping the patient records in the facilities. And then she wants to put time na data kwele ani lava ku kulela na ku ri mhaka ya ku ri bona leswi a va swi hlamusela I think a va swi hlamusela hi ku ri a va hi lava nga tshami kona ka xitulu xa vona so swi kahle ene loko vona ntisela n'wina bookpad swa vava swiswo ene sweswi mi twa va ta ka electronic system va ya njhani ka electronic system va hlule hi paper system because electronic fane u va u tiva ku ka electronic ka paper a hi endlisa swiyini sweswi loko mona ntisa no ta file text mavito ya vanhu ya misperiwile the date of birth ta vanhu misperiwile loko moya ka xibedhlele xin'wana na xin'wana
mi phika shayiwa niyabona ku data leyi capture-waka kona la iya ntiyiso kumbe iya njhani mi ta vona ku munhu loyi leswi a tsakisa swona a karhele or a nga swi lavi so mi ya ka njhani ka electronic system mi karhi mi ri na problem la ende ka yo mhaka yin'wana ya leya mukhamitana yona sesi wa mene ni khenseli swinene mi twile kambe system leyi na hina hi tirhisaka laha yi ta fanele yi pfuna ku hi kota ku va hi kumana na vuxokoxoko bya n'wina ku va hi ya mahlweni kumbexana ntokoto wa n'we vayingiseri va mehe loko swi ta ka timhaka ta tifayili hi wihi nta ya swibedhlele leswi na mene ni ya vona ku matirhelo ya vo hi wahi hi ndlela yaleyo kumbe loko no kuma dokodela Sibuyi va na heleketa hi vona ku hi famba kwihi na kwihi va ni komba tindhawu leti hambi ha sungula kwela va tirha kona nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula nakhalanga Pet Mathebula kulo sa timineta mune ku va hi fika makume na nongonoko lowu kusuka kwalano DJ Matt ta va kha ku tisela nongonoko dzumba na mina hi ndlela leyi andaka ku hi kume nhlokomhaka na sisi Lilian Hlavangwani Lilana enhlekani muyingiseri wa mina hi pfukile mjani boti pfukile bothead edi laka miyexe merile botedi kona bothead man va busy nyana man fani ya kumekinyana kahle a khensa loko mi fikile loko n'we mi ri busy van'wana va kha va ya mahlweni ya ndi bothead bothead a ni la kombisa laka leya Department of Health ya le ya rihanyo leyi yes ina challenge nyana especially Thomo clinic Thakala clinic na Miyeshe clinic i mhaka ya ani ni vula hi mhaka ngopfu ya ambulance according to my assessment na observation vatirhi voxe ve le ku tirheni kahle ngopfu na ti-home based care ta hina a va vona va kha va tirha but hi na challenge ya ambulance hi na shortage ya ti-ambulance ka this area loko hi lava ambulance a yi fiki hi nkarhi and in the first place loko mi ta tsundzuka clinic ya ka Miyeshe clinic hi yona the last clinic ya ku endliwa la Greater Giyani and a ku twananiwe ku ri loko a ku twananiwe ambulance yi fanele yi tshama a Miyeshe clinic ku endlela ku yi kota ku loko ri na challenge ka vo Khakhala yi kota ku download le ka Mhlaveleni yi ya le loko na challenge ka Mhlaveleni ya kwale ka Mhlaveleni loko na challenge ka Thomo ya kwale hi ndlela yaleyo so up to so far na challenge bothead a ni lava ku ni va kuma va spokesperson ne le Shikwambani ku ri va hi arrangela mhaka ya clinic hi ku ya hi tinese hi ku ya hi services up to so far a se kuma ti-challenge ta ku a ti koti ku va na resolution handle ka ku hi va kuma ebuteti n'we tani hi vaaki n'we mi nga na xiphiqo lexiwani mi endle yini ku tihlanganisa na vona ku la ku vona ku mhaka yaleya ti-ambulance yi lulamisiwa as a deputy chairperson ya Miyeshe clinic na loko hi engage na ti-clinic committees tin'wana issue leyi nga yi raise collectively and then ivi va ku yini up to so far hi yimeli nhlamulo but challenge leyi a va ri na yo a va kombise ku hava na titliliniki ta ku tala na Limpopo but va ta try by all means sungurisani kahle mi ri xiphiqo lexi a va ri na xona a va ku yini a va na yini a va na tiambulance ta ku tala la Limpopo that's why hi na challenge ya ku tiambulance nga ti kumi hi nkarhi mi kuma ku loko lava ambulance maybe yi ye ka Dzumeri or yi ndhawu yin'wana hi ndlela yaliya so but se hikokwalaho ka yini mi ku ani mi vulavuri na vona va mi nikile nhlamulo loko se mi ku hi va lava ku se va ta vulavula swihi swin'wana a ni lava ku va priority swi kota ani next year i new financial year hi kota ku loko se va vulavula va kota ku prioritize va kota ku swi tiva ku aka Miyeshe aka Mhlaveleni aka Khakhala aka Thomo clinic hi na challenge ya clinic hi mhaka loko vanhu lava hi nga vulavuli ku ze ku ka 27 a va ti vanhu lava asa vhisi ka ngoba miti masho loko va nga vulavuli ku ze ku ka Khakhani 27 makona bothead ngani ku platform fanele ya ka midi fanele ku platform so fanele tsutsumela kwana ku kota ku hi kota ka tika South Africa bothead swi twakarile boti wa mina tshemba ku va le ku yingiseleni a hi ri na vona kwala loko a xi lo fika ra ha vona xivutiso lexi a hi ta va hi kote ku va hi va vutisile kambe hi khensile swinene boti wa mina ta hi sala ndzhaku hi vona ku vukorhokeri lebyi mi byi lavaka tanihi vaaki byi fika njhani ka n'we
5 seconds bothead ni mi rhandza ngopfu bothead a khensa buteti na mina matomani lama mi nga ni tshembisa ni tse makuma mara hayi xikwembu xi kona bothead na u simiyexi va mi vekele xiphongo va ha xi bohini na sweswi va ha xi bohini ndhawu hi samiyexe a mi le ku fikeni na matsamani ma humaka tata swa xifongo na alright i nkarhi wa mina wa ku ni famba miyisiro me ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku awu ama angulangi ka mhaka leya ya mi ta sami swi vona kwana i fikile DJ Matt i ta va kha a famba na n'wina se ta mi byela ku mi ta kota ku va mi angula kwalano ku swi fambafamba njhani swa leswi president a va vulavula hi swoho hi ndlela leyo na sesilili va kona hi na sesilili ku na wena ku na mina ya DJ aye Bullfed 3 oh yena volava okay oh me right swinene mfambe njhani mgibela no hi fambe kahle ku wena le ka maphale le nga teni jika hi kona akula kanje kan'wenyana vayingiseri va ke va nghena ka Afrika ne va ku no yi khensa patu leri ra ku hundza le ka maphale lo fika u jika hi le a blank vateri i famba ka ximawusu ku ndengeza ri kahle ri basile ri right ri kahle njhani a hi vulavuleni nyana hi swo tala muko hayi Bullfed namuntlha a hi lavi ku sola mitsuba na mina u kona loko u tshamisekile loko va ku famba hi ku vona se na swi tiva ku hikokwalaho ka yini nqambi leyi nga ta va na yena namuntlha yi vula ku loko u ya tindhawini to karhi yi vhela ku va na risimu kwalaho yi va ni ku byela ku sweswiwani hi amukela xihlayi xa mahungu xa ndhuma 24 years ya muwini wa masagwadi suka madoda andzhaka lexi mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.